niplikep api di Purong Sopialong auto rickshaw kecileng. COVID-19 na kiso work umplu papor hut Nagaland Police atum Karbi Anglong alo meters paroisi an nang lutsi kem la pen get nang kibi Dhansri tilabas ti aratatum kaningri. Nagaon DSP Badi Mahem ki do West Karbi Anglong ariso lockdown ki cengani pen ing bodet. Kardam Karbi Prime Time berta thanbang nili junali timungpi non berta ang don pen arjuik tha. Lockdown a join ni niplikep so se ajona lopang thanglet api aru player ni pen di Purong Sopialong puthot auto rickshaw cheleng ponlo. Det piangkang lockdown mati kangkir kang hapa join ni di Purong Sopialong auto ka cheleng long le niplikep so selo. Ani bang auto ki vek pen hemrit kapuchi apang puatum kaning ria tengke lockdown ang bong batu pen tak kirap long le. Auto aphan keciki pen kering ahem tun lockdown hut mihip maker kia kisung ponang luputa auto ke vek apang puatum kisung gi pualam cepaklang ni pikabra hinian chok de penapi ini tum nadang auto tum tame kereng dia aphan kisung pik pena jok si nian itu auto solai bomlo kopima pute auto ka solai ben tum kidam tang penangan ingkan na same auto ka solai pena jok si ni tum kisu isu kadu we pangre pasokan kisung pena jok pasok kecolong le ke boy dem ajok sini tu pini pen atumi penan pini ninian auto bek mane solanang kok mane laso lockdown pen ajoy ne nilitum niplikep angpong pinangan ketikuk doge dolo lapen de laso ketikuk pen ajoy ne nilitum kisung ta pinangan doge dolo keco movie pen cenglok athema nilitum ke la auto chowek pensi nilitum ke nilipisu nisu lapente osomar lo pacharli kadok kawe akhoros ta nilitum ke ladak pensi kichu ulai lapu sonsi osomar tum hanta school toto idun bom lason pen ajoy nilo sitameng ke nonabang ke tumi pen an ke impulu pusi asapu ning karong pen চবেক দুন নিৰলো স্যার 40 দিন লকডাউন আছিল আমাৰ চলিও বহুত কষ্ট হৈছিল সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উলাবলৈ কৈছে 4 তাৰিখৰ পৰা সেইকাৰণে আমি উলাইছো Halapu Hauragat subdivision arong Sopi Hauragat along ta e-rickshaw kevek atum chopedap ki chojia phan e-rickshaw kevek thek ponlong lockdown hut ki cholong le ki chunong le kisung alam chitenesi rickshaw kevek long aputhak alang litum ning chiparong alam ningje শাক এতিয়া আমি স্যার 40 দিনৰ পিছত অলপ শাক পাইছো আৰু বিশেষকৈ আমি দুখীয়া মানুহ এইখনৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি চলো স্যার আৰু এতিয়া যদি 40 দিনৰ পিছত চলিছে চৰকাৰক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি দুজনকৈহে মানুহ উঠাব পাৰিম ইয়াতকৈ আমি দুজনৰ ওপৰতকৈ আমি মানুহ উঠাব নোৱাৰি আমি চলিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো দিছে বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুলিচে চৰকাৰে ভালে কৰিছে আমি গৰীব দুখীয়া মানুহক আমাৰ কাৰণে ভালে কৰিছে আৰু চৰকাৰে যিটো আইন কৰিছে ভালে কৰিছে বেছি ল'ব নোৱাৰিম আমি আৰু যোৱাকালিও চলাইছিলোঁ আমাক পুলিচে খেদি দিছে এইটো আইনৰ কথা আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে যি চাই আমি এনেকৈ চলিব লাগিব Nagaland Police atum Karbi Anglong Dhansri tilabas ti an nang lutsi kem la pen kacheleng ator along arondri pen get nang kibiajok radatum kacheleng aphan kisung kacitong nang abirta nonjong Dhansri pherang ke pen nilitum cut news asai hemalong birta nang bele Det piangkang lockdown kibia pora hod warsai to NC Nagaland Police atum Karbi Anglong alo meters pharoi si an nang lutpen Dhansri tilabas telong kacheleng atuwar along get nang kibi Nagaland Police atum kipathe ke COVID-19 na kiso pen kaching rai jia phansi get nang kibi pusitami Karbi Anglong alo meters pharoi si an nang kiluji aron abi pusi ratatum pen ningjerinti Nagaland Police atum tilabas ti kacheleng akrong along get nang kibi pen mithang Karbi Anglong alo anta cheleng long le det ke ningduk meme alam putarat atum pen kaning je pado non kichu na phan kisung go chitong nang apor hutilabas ti ara da phan sang han pen chenglong akinang sut ahor mu ki thondam jia phan anta padam long le la an chota kalisi kisu ge pon kiwan ambulance ta pen phirang ke tuma phan anta pedam long le puta hadak ke dora ta tum pen pachini আমি ইয়াত বৰ্ডাৰত আছো আমি কাৰ্বি আংলঙতে ভোট দিওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি মাটিৰ পটা ম্যাদি পটা আছে আমাৰ নিজৰ মাটিত আমি বৈ আছো বুলি ভাবি আছো
কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই যিটো মাটি এইটো ক্ৰছ হৈ পেলাই কৰোনাৰ নামত মানে গেট বনাইছে। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিবিলাক ৰিলিফৰ চাউলবিলাক বা কিবা কিবি আহে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইটো পাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে, আৰু বেমাৰী মানুহবিলাকো যাব নিদিয়ে। এই গেটতে বন্ধ কৰি দিয়ে আমাক। কোনে বন্ধ কৰিছিলে? নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো গেট বনাইছে সিহঁতে বন্ধ কৰে। তো এতিয়া এইটো বৰ্ডাৰটো ক'ত, কোনটো সীমা? আমাৰ কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, নাগালেণ্ড চৰকাৰ মিলি পেলাই আমাক থিৰাং কৰি দিয়ক যে সেইটো গেট ইয়াৰ পৰা ইফালে নাগালেণ্ড ইফালে অসম বুলি কৈ দিয়ক। কিন্তু আমি ৰাইজ কিন্তু গোটেই কাৰ্বি আংলং হয় বুলিহে কাৰ্বি আংলং হৈ পেলাই বহিছোঁ। কাৰ্বি আংলং পৰা মেদি পট্টা আমি মাটিৰ পট্টা লৈ পেলাই বহিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙত আমি ভোট দি আছোঁ। আমাৰ গোটেইটো মানে কাৰ্বি আংলঙতে আছে। ডিমাপুৰটো খালি আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, অফিচিয়েল কাম আমাৰ যিমান আছে চব আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে হয়। কিন্তু আজি এইটো বৰ্ডাৰটো থিৰাং নোহোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি কয় তালৈকে আমাৰ নাগালেণ্ড হয় আৰু আমালোকে কয় তালৈকে আমাৰ অসম হয়। কোনখিনিৰ পৰা কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে কেলে এইটো ফাইচলা নকৰে? ৰাইজৰ মাথা কেলে পাগল কৰিব দি আছে? এইটো ভালদৰে ফাইচলা কৰি দিয়ক, ইমিডিয়েট কৰি দিয়ক। আমি বিৰাট কষ্ট পাই আছোঁ ইয়াত। লকডাউন নহয়, আমি লকআপ হৈ আছোঁ, এৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা। এই অৱস্থা হৈ পেলাই আমি কিমান দিন থাকিম? আমি ক'ত ক'ত জনাব লাগে আমি জনাইছোঁ বহুতবাৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো তেনেকুৱা ফাইচলা অহা নাই। Nogao inu DSP Barima Hemalong ki do West Karbi Anglong ariso det pi lockdown ki cheng ani pen long sing teron asopo ingbo det pusi wathar lang so pen nilituma phirangke nilituma long birta nang pele West Karbi Anglong wathar lang so thana ke parlo am tereng sing group phulok arong me karlong sing teron asopo Nogao hoi borame karmati DSP Barima Hem lo kachali pen ahem dodunlo ningkan kre ini kre ki thomarta auso trok siang deng lo kachali DSP Barima Hem ningkan hop pleng elo la so also ki dodun tang bota lockdown ki cheng ani pen hem pen barju yamat niplike pra ki thom pleng eta phita hem chiwang vedat lo pusi ki sung ki pho also pia po tumben phirang kia phan than pachini oso kang bo puthak oso ki do hem ahem phu pen Nogao hoibor gaon thana along lam hoi pidamlo arjana long ki do also phan komani theklong pulote 9864930869 lapen 9401172258 a mobile along pachini tame pusi kisung gi pho hem tun pen puchetak Singhason constituency ke parlo rongbang patharang kang ki do polling station 115 men rong pharla pen jariteron arong along don pokep se hem tu natuma phan aruni phai phor ni adap apor rat cyclem bang ken sing rong pilapen alang li chor pen dadona don dam si kerap pajirda Phere meme COVID-19 ki so vor pier the dang ki umplu bajok India det along dala so ki so avor pen ka chingrai jia phan lockdown ki bi pen rada tum ki choki juna phan pinang an ki sung chitong nang ritilo lahaya puthak pinang an aning ke me bang pubang pia tum jong jung pen ki boy det arada phan sang han pen chenglo akinang sot ahor muki ron ponason si rongbang pathar polling station 150 nang kang ki do men rong phara pen jari teron arong don pokep su se hem tu na tuma phan inut rat cyclem bang ken sing rong pila pen alang li choratum adona don damsi sang deli ingti la pen sabun he hui kirap pajirda alang li tum pen non ason apor hut masap so wetsita rong arada tuma phan kirap ki pajirdam apot rong nia rong arada tum pen kachuro la pen hirjume pajir West Karbi Anglong Amri constituency ki parlo angkang det pialong third phase lockdown ki pedopon bomang bong aruni phai phor ni pen Amri lamps pen patir pi ponsi phong thoma phong rata phan akijoy pen sangkiron kapang cheng pona birta pherang ke panchingeng langrate ni pen birta nang pale local MSc Dominic Ufing Maslai lapen Amri lamps chairman Bikram Timung chunbang Andrian Maslai pen angparda KSA KSU ATSU lapen prek jam hampang asong atumta chirap chito dunsi RDP dun local MSc amithang pen amat japonsi aso kunchi arong pen pen pangcheng silang erdang putsari hong hari lapen putsari Christian lemra rong an kiron petanglo nona diho abang ke sanglin kep lapen ingtilin angri isi pen kiron padopon kiduki plang lapen goreng warsai kido atuma phan anta paprek prepin pen angri isi bet silabang so kirap takidam tangason si kiron padopon pusi local MSc Dominic Ufing Maslai pen pachini pon
Jaipong Kongkat Terang Development Committee tumpen don ingkoi rat trok arata phan kinang sot ahormu kirona berta perang ki rastam tok bipen berta nang pale Langhin constituency ki parlo Jaipong Kongkat Terang arong alongta COVID-19 na kisovur pen det pi angkang kangkir klakajok kichu na phan kisung kachitong nang arata phan kirapason si Aruni Phai Porni Kongkat Terang Development Youth Committee tumpen patripiponsi sanghan kichojang tu sabun lapen ingti hai hui kiron pon pusi rongasar pawan sing terang pen pachini terang arong isi development committee iseng pontu sini tum nona por pilhe dang klub la coronavirus aputhak litum lockdown ke matha don pen ong edet stamini tum dak rong rat don ko rat trok family tum masap saveta kera pajir ponlo pusi litum chelak khadam lo penili tum phan ngrab lo sarkar hin pen stami sang hei hoi tali tum kera pilo lapen ekar ka bda tum hata me tangkata suri sisi pilo kelong le tum dolang le tum rong ta stami pithuji pusi dak ili tum phan alis pon lo stami long le na sini li tum Mahamaya Paharguri Singh Terona Rongalong Doning Koira ki thoma hem tunaphan inut a YouTuber pen kirap ki pajir Dongmokak Singh Terona Rongmaker General Son Hanse mate Jenu Vlog po a YouTuber amithang YouTube channel pen tangkalong si Aruni Phai Porni Mahamaya Paharguri Singh Terona Rongalong Nonapor hut ki boy de Doning Koira ki thoma hem tunatumaphan General Son Hanse pen sang dali sabun la pen kichojang thuai hui kirona birta riptunlong non malam so porphan birta moing ton peksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo piputhot birta along wangtulo non malom longri alo kapang renga pi kithi adat ke veterinary sai kamatum sai ka chiklem kle pothak usuka song pen ningduk chipaklang birta Aruni Phai Porni ni pherang ke rastam tau bipen birta nang pale non malom dead pi alo COVID-19 na ki sovur pen kapang dang long li jia phan ka chisong bom pora hut mithanga hema long ka chupang reng long hong avur nang kile jok long hong pinangan kithi dolo ke pangreng api mate long hong ka chimit me pin pen kithi polam chinisi usuka song pen veterinary sai kama tuma phan la sovur ka pangdang long le det chia phan sai ke deng paprap nang chia potlo non la ka pangreng api kithi long waret ke veterinary sai kama tum pen sai ke chiklem pami mea potlo pusi usuka song pen ki jong pado la pen kithi tanga long hong a ok hai hui ki jor long le det chia phan ta Prabjin pen sai kedeng padunang ji ang parda lohong ok kachuna matum stami kachire si keme puta usuka akong chun bang jin 2000 ka pen pachini pon Chinthong constituency ke parlo block 2 Meghalaya Jaintia Hills district ke dai umnem APS Karbiang Long Lun se berong amekaratum ke damtang jang mini phai thom ke pani news fast Karbiang Long along ke peklang pon umnem APS along NFSA asang la pen ki boydet ahemarit kachuboche tumaphan lockdown isek government pen kapanong pipon sikasuri si atangka long lelang poputhak ahok alam kachini jiaphan pura adima long pirang ke tum kilometer cap so se ajak kiding akeng pen kahumri dama birta nonjong birta nangle Perang ke tumaphan ronga sarlun se be lapen alangli ronga mekar tum sangpi moinang tipi lapen longsing be tum pen ke thandun ke nilitum atuya hoy ki do karbi nepali khasia lapen khai ki do ana tumta Meghalaya hoy ki do tum an ge sang lapen tangka long lok kusi perang ke tum angno than pachini dun
lason kisong apora hut nang kirap thega pot CEM Tiliram rong hang lapen EM Pradip rong pia tumapan churo lokota bherang ke tum ang lothat pachini dot ke sangke long lelang pusi pupon det lo an la so news bang ke pothai lo an hala tuma bang hala news tuma reporter tum bang pulo la so news ke nang tum sang long le pin lang manang tum na pothai ladak pulo ma o sang ke long pon lu puma si o sang long lu pulo te la so news bang ke reject plot nang an aka prek news le nang tum bonai thunoi kopi ma ke long pon pia so na mung an hala bang le nang tum bonai thunon an le nang pothai thunut pusi nang pulo amhala bang ke reject nang pulo reject plot lo sita me anut ka prek bang ko son tong ne la so news bang pothai thu plot ma silon ba news pass long nang li ro kodaga reporter fanse nang le tumka contact lo ne de o hamren da nialing hi pha kidugila tong phan ai me yang re tong phan ta inut kan suri si ron pan lo la pen chodeng nong lo la pen non ili hin meni pem je bang ke athema sang long lo bon sta lahai ingti man thu ta ho man thu bang e belek lo sta ingti sabon jang thoi hai la dokan ka ve ki bon ngang kir kon sawai ra sa su pen ai ne pen lamang su ki tu ki siksa mate lamang su alame chone ligi se langsung kuson ma pusi rap ya phan nang rap thaki ya phan pusi ni udang oi mate lakso alam klar ki piji alam thekela pu hello EM Pradip rong pi alang liphan new fast atumabang asapsu alang liphan ka condemn mate botnam ke pidulo labang so alam abang ke pini umnem alang likaning jeve ka phanili tum arjuiglo alang liki pukela hello sang hajar ron re ku along news along ke theklong nangali tong te ku ka chuning ri alam labang so alam ke pidat igri put alang li tum pen ki pudulo bonta alang li ku pi tong ka chuma thalo ne ka botnam jia phan mate anong ki yu jia phan alang li labang so news abang ki pidat ken nilihin pen ta alang li phan chok che pusi pudam lo ala pen alang li la son ke mo piklem dat nakpo la pen ladak umnem mahawar alang li tum phan reson card ka ve mate kiduk na ya tum phan Pradip rong pi hin pen polling station si pen suring koi labang sukero na poisa ta nili tum mora pa polling station ta long lo la pen ladak non sar the phan ta arjuet lo umnem mahawar ta labang so poisa bang ke long adlo la pen alang li jitu hala bang so news bang pirinon puci pudet api ki pi alang lita aneng kiduk mate aneng ke oi chipe klang lo la pen lason coronavirus akisu pen nohok ka chilengle rong berong tha ka chidam long le la bos pusona hut nang kirap det nang la rataphan nang kachimata lason IEM itum kaduka beta inengarong pen la pen alang liphan deng nang la pen alang phan akai sia phanta ansu se sareng saru hachi the piding nang kurwang thupi nang pusi pini ladak nele tum lam klar mate umnem hawar na kamri hun kadu be rata tum tapulo pen rong asar the alang li rat chari be ka bang ta chipulo adon neta charju etlo amat se sang kelong dun de dulang mapu sang batai hini kiron tarik throk la pen tarik ko sar ke pasang ta long dun lo pulo Pinikar bi prime time ang gelapon segang ton pegla demi takmi kurwang tu